Pojava prvih crnogorskih udžbenika vezana je za ime crnogorskog vladike i vladara Petra II. Petrovića Njegoša. Potreba za udžbenicima štampanim na tlu Crne Gore pojavila se poslije osnivanja prve državne škole u proljeće 1834. godine. Njegoš je tu školu nazvao Cetinjska mala škola. Do Njegoša prosvjetno djelovanje u Crnoj Gori svodilo se na manastirske škole u kojima su bili korišćeni udžbenici štampani u Rusiji, Veneciji, Pešti, Beču ili Rimniku, ili na putovanja darovitih mladića iz uglednih porodica u Rusiju, gdje su oni sticali osnovna znanja i osposobljavali se za crkvene i glavarske plemenske dužnosti u zemlji. Pitanje školovanja mladih u Crnoj Gori prvi je pokrenuo mitropolit Vasilije Petrović. On je pokušao da osnuje malu školu, ali ta ideja nije zaživjela zbog nedostatka materijalnih sredstava. Ni mitropolitu Petru I. Petroviću Njegošu nije pošlo za rukom da otvori malu školu. Slijedeći tradiciju svog prethodnika, vladike Vasilija, Petar I. je podučavao svoje vaspitanike u Cetinjskom manastiru poslije jutrenja i poslije večere, kako je zapisao Milan Kostić u knjizi o crnogorskim školama štampanoj 1876. godine. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević čuva veoma vrijednu zbirku prvih crnogorskih udžbenika nastalih u periodu od 1834. do 1918. godine. Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević čuva dragocjenu zbirku starih crnogorskih udžbenika kao literaturu iz koje su se sticala prva znanja, prva pismenost i prvo obrazovanje naših đaka u to doba. Naravno, ova zbirka udžbenika ne predstavlja samo izvor za istoriju udžbeničke literature kod nas, već i govori o istoriji školstva, o istoriji obrazovanja najšire u Crnoj Gori, prosvjete i obrazovanja. I još nešto što nam pokazuju ovi stari udžbenici, a to je da iz njihovog sadržaja, iz koncepta kako su se formirali udžbenici i zbog čega su tako bili namijenjeni našoj omladini, našim đacima, možemo vidjeti da su oni bili i prvi izvor o formiranju identiteta i o formiranju svijesti o pripadnosti svome narodu i svojoj državi. Nakon povratka sa putovanja iz Rusije 1833. godine, tada 20-godišnji vladika Rade otvorio je na Cetinju prvu malu školu. U periodici Grlica iz 1835. zapisano je kako se u toj školi u prvoj godini rada 30-ak đaka iz raznih okružja obučavalo u čitanju, pisanju, računanju, sveštenoj istoriji i gramatici. Istovremeno sa osnivanjem male škole, Petar II. Petrović Njegoš iste godine je ustanovio i štampariju koju je nabavio u Rusiji. Prve udžbenike koji su izdati u Crnoj Gori vezujemo za Njegoševo vrijeme i za Njegoševu štampariju. Njegoš je, kao što se zna, osnovao prvu malu školu, takozvanu malu školu na Cetinju 1834. godine i već tada je bio svjestan da su toj školi i tim đacima bili potrebni neki novi udžbenici koji će biti prilagođeni potrebama i svega onoga što će đaci učiti u toj školi. I zbog toga je naručio da se urade 3 udžbenika, bukvar, zatim gramatiku, kasnije, znači 36. godine je bukvar izdat, posle toga gramatika jezika i mala istorija, odnosno istorija svijeta za đake.
Škola je imala 22 učenika, sačuvana su njihova imena, sačuvana su imena prvih učitelja i prvog učitelja te škole, Petra Ćirkovića. Njegoš je istovremeno sa osnivanjem škole osnovao i štampariju, koja je prva štamparija u Crnoj Gori poslije Crnojevića štamparije, da bi mogao obezbijediti udžbenike za školu. Osnovao je štampariju u kojoj su oni štampani. To su 3 udžbenika, bukvar, gramatika i preprava za istoriju svijeta, koja je neka vrsta prilagođene, prevedene, da tako kažem, knjige. Za udžbenike je bio zadužen Njegošev sekretar Dimitrije Milaković da pripremi udžbenike i da proprati i njihovo štampanje. Na početku rada Njegoševe male škole korišćene su školske knjige koje su bile upotrebljavane na područjima pod Austro-Ugarskom i u Srbiji. To su bili udžbenici na crkveno-slovenskom jeziku. Želeći da u udžbenicima prikaže i određene društvene prilike i razvoj tadašnje Crne Gore, vladika Rade je naredio da se pripreme 3 udžbenika. Zahvaljujući toj inicijativi, vladika Rade u Crnoj Gori je započeo organizovani nastavni rad sa prvim udžbenicima štampanim za potrebe Cetinjske male škole. Bio je to pionirski poduhvat na polju crnogorske literature. Iz tih udžbenika, naravno, i u bukvaru možemo vidjeti da je korišćen jezik narodni, uporedo je znači štampana na narodnom jeziku i na rusko-slovenskom jeziku. I taj drugi dio bukvara sadrži nešto poput čitanke, znači ima priloge iz književnosti, basne, pjesme, pripovjetke i slično. U tom periodu u Crnoj Gori već pokušava zaživjeti Vukova reforma jezička, tako da recimo poslovice koje su objavljene također u Njegoševoj štampariji, koje se Vuka Stefanovića Karadžića, koje se na neki način mogu tretirati kao prateća literatura, one su naravno urađene po Vukovom standardu. Po tom sistemu je radio donekle Dimitrije Milaković, mada bukvar ima i građansku, da tako kažem, i crkveno-slovensku azbuku, 2 cijeline, i tako je kompletan bukvar koncipiran. Postojala je još periodična publikacija Grlica koja je donosila zanimljive priloge iz istorije, iz književnosti, i ona je izlazila do 1939. godine u Njegoševoj štampariji. Crnogorsko školstvo je najdinamičniji razvoj imalo u doba knjaza Nikole. U vrijeme njegove vladavine otvoren je veliki broj osnovnih škola u Crnoj Gori, a ustanovljene su i prve institucije za upravljanje prosvjetom. Na Cetinju se otvaraju i 2 srednje škole, Bogoslovija 1868. a Ženski institut 1869. godine. Posle Njegoševog doba imamo 30-godišnju pauzu kada se ne objavljuju udžbenici u Crnoj Gori. Dolazi vrijeme kralja Nikole kada se obnavlja izdavačka djelatnost i izlaze novi udžbenici toga doba, koji su također označili jednu prekretnicu i jedno novo vrijeme u školskom sistemu Crne Gore, jer tada se ne pojavljuju samo udžbenici, već i pravila po kojima se izdaju knjige, pravila školstva. Znači imamo jedan i zakonodavni okvir vrlo uspostavljen, tako da je zanimljivo da se objavljivao i konkurs za pripremanje udžbenika i znači da je taj period označen sa jednim institucionalizovanim i zakonskim pristupom izrade udžbenika. Postojale su komisije koje su određivale kakav će biti sadržaj udžbenika, recenzije i tako dalje, sve ono što praktično imamo i danas. Tih godina u Crnu Goru dolazi elita intelektualaca i zvanjaca koji su radili na prosvećivanju naroda i koji su i sami pisali i objavljivali udžbenike.
Za vrijeme vladavine knjaza Nikole mreža škola se raširila i sve više se osjećala potreba za domaćim udžbenicima. Zato je od najviših prosvjetnih vlasti apelovano na sposobnije nastavnike da se prihvate izrade udžbenika, pri čemu im je obećana pristojna nadoknada. Pravi rad na udžbenicima za crnogorske škole nastaje u vrijeme knjaza Nikole. I do 900. godine, recimo, postojali su svi udžbenici za osnovne škole. Rukopisi su otkupljivani, sve udžbenike radila državna štamparija. Otkupljivani su od autora koji zadovolje naravno kriterijume. 892. godine formirana je školska komisija koja se time bavila. Pregledala sve rukopise, odobravala koji su za štampu, vraćala na doradu neke kojima je nešto nedostajalo i udžbenici su honorisani, oni su bili vlasništvo države. Prosto kad se jedan put rukopis otkupi, on pripada državi. Zanimljivo je pratiti koncepciju, sadržaj i jezik kojim su pisani udžbenici iz tog perioda. Kao na primjer možemo navesti malu zemljodjelsku čitanku za osnovne škole iz 1871. godine. U njoj je autor dr. Đorđe Radić zapisao o usjevima koje zemljodjelci za izranu svoje stoke siju. Draga djeco moja, đetelina je blago za svakoga zemljodjelca, jer kad jedanput posije, a on je ima kroz 8 do 10 godina neprestano zelene. I Đuro Popović na zanimljiv način počinje tekst o Ciceronu u čitanci za 4. razred osnovnih škola iz 1904. Slavni i veliki ljudi, piše Đuro Popović, služe svojim uzvišenijim dijelima potomcima za primjer i obrazac. Slaveći i hvaleći dijela velikih ljudi, svako i sam teži da takav bude, te tako unosi u svijet sve više dobra kojim se koristi cijel svijet. Gotovo svi predmeti za osnovne škole su imali su udžbenike, adekvatne. Autori tih udžbenika su crnogorski. To su učitelji, profesori, recimo jedan od autora je Đuro Popović, koji je recimo bio školski nadzornik i učitelj. Uradio je sam 4 udžbenika, 11 udžbenika u koautorstvu sa drugim saradnicima, tako da kad pogledate udžbenike iz tog perioda i vidite njihove autore koji su obično na naslovnoj strani, začudit ćete se što vidite jedna ista imena za razne oblasti, na primjer. Udžbenike za srednje škole, to je bilo nekoliko udžbenika, radio je Jovo Ljepava. To je teorija književnosti, istorija književnosti i ruska čitanka. Dok su recimo udžbenici za vojne škole prevođeni, neki udžbenici iz pedagogije su prevođeni, recimo neke udžbenici, na primjer strategija, taktika za vojne škole, to je prevođeno sa ruskog najvećim dijelom, a neke su sastavljali i crnogorski autori. Za osnovne škole u Crnoj Gori postojali su, rekla sam, do 900. godine udžbenici koji su pratili nastavni plan i program. Zanimljivi su recimo njihovi nazivi, tematika, nazivi predmeta koji su se izučavali u školi. To je nauka hrišćanska, književnost i jezik, da to prevedem malo na današnji. Zatim imate iz oblasti, da tako kažem, vjeronauke, religije. Imate recimo prva nastava u vjeri za rimokatoličku djecu za 1. i 2. razred, pa onda imate pravoslavni katehizis, ta oblast je bila dobro pokrivena, recimo apostoli i evanđelja, pa priče iz Starog i Novog Zavjeta za različite razrede osnovne škole, s obzirom na vrijeme o kojem govorimo, i logično je što je ta oblast kompletno bila pokrivena adekvatnim udžbenicima i priručnicima. Zatim imamo udžbenike iz takozvanih prirodnih nauka, geometrija, računica, zatim udžbenike iz oblasti recimo teorije književnosti. Pomenut ću udžbenik koji je bio za srednje škole, koji je
za čiju je izradu korišćeno 17, da tako kažem, teorijskih radova, radova iz oblasti teorije književnosti raznih autora, uz primjere koji su pratili naravno ono o čemu govori sama teorija. Primjeri su uzimani iz literature, da tako kažem, iz svjetske književnosti prosto i literature, a izvori su također raznovrsni. 1900. je došlo do prve jezičke polemike u Crnoj Gori. Povod je bila prva gramatika crnogorskog jezika za 3. i 4. razred osnovnih škola autora Đura Špadijera. Polemika oko udžbenika srpske gramatike Đura Špadijera neodoljivo podsjeća na današnje vrijeme i gotovo identičnu polemiku u stručnoj i laičkoj javnosti koja se vodi o crnogorskom jeziku i danas, iako je prošlo gotovo 115 godina. Prva gramatika crnogorska je iz 900. godine, autor je cetinski učitelj i upravitelj škole u tom trenutku i školski nadzornik, kasnije Đuro Špadijer. Gramatika je objavljena 900. godine za 3. i 4. razred osnovnih škola. Kako se tačno zove, ta gramatika je, na primjer, izazvala polemiku u štampi zato što je autor insistirao, naročito sad poslije Milakovićeve gramatike i poslije toliko godina pojavljuje se prva gramatika, znači autor je insistirao na, da tako kažem, južnom narječju ili maternjem jeziku ili crnogorskom jeziku ili govoru, kako hoćete. I dok je, recimo, mlađi profesori koji su se kasnije uključili u polemiku, prvi Mirko Mijušković koji je bio profesor Cetinske gimnazije i drugih škola, tada mlad profesor, ukazuje na to da je udžbenik staromodan možda po pedagoškom pristupu, po koncepciji, da se insistira na arhaičnosti, da se koriste tuđice, da se ne može normirati, da to kažemo današnjim rječnikom, ne mogu normirati, recimo, oblici, to su pridjevske imeničke promjene ovijeh duže umjesto kraće, onijeh, tijeh umjesto ovih, onih, tih. Drugi problem je bilo, recimo, jotovane forme na kojima je insistirao autor, za razliku od nejotovanih koje je već uvela Vukova reforma, i cijel taj period od Njegoševe štamparije pa do i početak 20. vijeka, ne znam, obilježio je, čini mi se, udžbenicima, obilježila je ta polemika i nekakav oko dvije varijante, znači oko Vukove reforme ili čuvanja starog, odnosno crnogorskog jezika. Onda dalje, tu je bila, recimo, primjedba da je leksika arhaična i treća primjedba, recimo, kratki slogovi, kratko ja, da tako kažem, ogrijev, griješka, na kojima je također insistirao autor. Polemika je počela u prosvjeti, pa se nastavila u književnom listu koji je izlazio 1901. i 1902. godine i čiji je jedan od urednika bio Mirko Mijušković. Državni savjet Knjaževine Crne Gore i posebno školska komisija podsticali su i stimulisali zainteresovane učitelje i nastavnike da uzmu učešće u objavljivanju kritika svojih osvrta, zapažanja i referata, sve sa ciljem da se unaprijedi nastavno-vaspitni rad u crnogorskim školama. Bogata je i periodika koja je pratila izdavanje udžbenika. Krajem 19. i na početku 20. vijeka izlazile su periodične publikacije Prosvjeta, Učiteljski list, Domaći list, Glas Crnogorca i druge. Sve ove udžbenike prikazivali su tadašnji listovi u Crnoj Gori, prije svega Prosvjeta, koja se opet može smatrati za stručnu literaturu za oblast prosvjete, ali i Glas Crnogorca. On je prikazivao značajna izdanja koja nisu objavljivana u Crnoj Gori, a dolazila su uglavnom iz Vojvodine ili iz Beograda, ali prikazivao je i udžbenike koji su se objavljivali u Crnoj Gori. Recimo, možemo istaći prikaz obimni bukvara koji je uradio Stevo Čuturilo
Ja bih, ako dozvoljavate, pročitala ovaj dio prikaza iz Glasa Crnogorca, koji tvrdi da svi pedagoški autoriteti kažu da je bukvar temelj na kome se zida zgrada nauke i umnog razvića u mladeži. Prema tome, nema sumnje da je ovakvu knjigu najteže napisati. Pohvale ilustracijama, a što se tiče tehničke strane pismena, mogu ponijeti osobitu pohvalu više nego ijedan do danas bukvar koji se javlja u našoj književnosti. Najviše je što svako slovo koje smjeri kao novo u predavanju djeci obilježeno oštampano plavim mastilom. Prosvjet u Crnoj Gori, da tako kažem, osim udžbenika, pomagala, pratile su i periodične publikacije koje su veći dobar dio svojih stranica posvetile upravo prosvjeti. To su 3 naslova koja su prosvjeta, učiteljski list, domaći list, uz ostale naslove koji su se bavili književnošću, čak i Glas Crnogorca koji je pratio sve oblasti, da tako kažem, društvenog, političkog i svakog drugog života u Crnoj Gori. Prosvjeta je prvi časopis za crkvu i školu, kako je stajalo u podnaslovu, koji je izlazio 13 godina, od 889. godine do 901. godine. Uređivala su ga 3 redakcije i 3 urednika. Prvi urednik je bio Jovan Pavlović, koji je pokrenuo prosvjetu i koji je pokrenuo mnoga pitanja. Uglavnom su saradnici bili, što je također možda značajno, crnogorski autori sa nekim, recimo, autorima sa strane kakav je Nikodim Milaš, Pavel Apolonović Rovinski i drugi autori, ali time je pružena prilika crnogorskim prosvjetnim radnicima, kojih je u tom periodu bilo 100-ak, recimo 20-ak profesora, u tom trenutku 3, da kažem, srednje škole, postojala je bogoslovija, gimnazija i djevojački institut i 54 osnovne škole kada je pokrenuta prosvjeta. I bio značajan za razmjenu mišljenja, za usavršavanje u struci, za objavljivanje, da oni prosto imaju mogućnost da negdje kažu ono što žele, ma koliko to možda bilo, ako gledamo sa današnjeg, aspekta, ponekad i naivno, jednostavno, nedovoljno stručno. Danas o tom periodu možemo da govorimo i na osnovu sačuvanih školskih izvještaja. U školama je vođena evidencija, a rađeni su i školski ljetopisi. Posebno pitanje u crnogorskom školstvu tog perioda bili su teški školski planovi i programi. Jako su obimni bili i planovi i programi, recimo za osnovne škole, to je mišljenje mnogih autora koji su se bavili prosvjetom tog doba i to baš savremenika, da su bili jako teški za djecu uzrasta od 7 do 13-14 godina koja su pohađala osnovne škole u Crnoj Gori. Inače je obaveza bila da su sva djeca, da moraju pohađati školu. Čak kasnijim nekim aktima zakonskim bile su predviđene kazne roditeljima ili starateljima do ukidanja starateljstva, odnosno roditeljstva ako ne pošalju djecu u školu. Sve vjeroispovijesti su bile ravnopravne. Djevojčice su išle u posebne škole koje su kasnije postojale. Osim djevojačkog instituta na Cetinju je postojala privatna djevojačka škola, u Podgorici je kasnije postojala, ali je dozvoljeno bilo djevojčicama do 12, pa potom do 10 godina da mogu pohađati i odjeljenja takozvanih muških osnovnih škola. I kad se pogleda statistika, vidi se da se povećavao, recimo, kako se povećava broj učenika, broj škola, tako se povećava i broj djevojčica koje pohađaju školu, što je tako interesantno, naročito ne samo u urbanim sredinama, nego i u ostalim. Onda, recimo, zanimljiv podatak, na primjer, 883. i školska godina 883-84. Broj učenika osnovnih škola ili narodnih, kako su se zvale, većina škola inače su bile državne, postojali su i privatne škole, bilo je oko 1500
da bi recimo školska godina 909-10, taj broj bio više od 10.300 učenika, broj učitelja je bio 53-4, tako mi se čini, a već je to 196 i povećava se i broj učiteljica, recimo da tako kažem, sa godinama kako se osnivaju škole. 900, znači 9. 10. taj je broj 196. U retrospektivnoj bibliografiji Crne Gore, tom 1, knjiga 3, monografske publikacije, popisane su sve publikacije koje su objavljene u Crnoj Gori u periodu od 1834. godine do 1918. godine. Naravno, u tu grupu spadaju i udžbenici. Prema nekim istraživačima bibliografija popisuje oko 950 izdanja svih publikacija koje su objavljene u Crnoj Gori, a 143 udžbenika. Udžbenička literatura je zastupljena najviše baš u ovom periodu nakon Berlinskog kongresa. Tek tada počinje da se objavljuje literatura iz svih predmeta za potrebe crnogorskih osnovnih, ali i srednjih škola. Najviše su zastupljene čitanke. Bibliografija popisuje 27 čitanki, nekoliko bukvara, zatim tu su gramatike za učenje stranih jezika, njemačka gramatika, francuska gramatika, čitanka ruska na ruskom jeziku za učenje ruskog jezika, zatim više izdanja istorije i računice i drugih predmeta. Recimo, interesantna je priručnik povrtarstvo za učenike srednje zemljodjelateljske škole u Danilovgradu. Zatim tu je za srednju nautičku školu na italijanskom jeziku astronomija nautika i mnogo još udžbenika koji su u svojoj odrednici ili podnaslovu imali izraz knjige za školu i za narod. Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević posjeduje sofisticiranu tehnologiju i stručan kadar iz oblasti računarstva i informatike. U takvom integrisanom sistemu posebno mjesto će imati i zbirka starih crnogorskih udžbenika. Da bi učinila dostupnim ovu dragocjenu kolekciju udžbeničke literature u Crnoj Gori, Nacionalna biblioteka radi na projektima digitalizacije i ovo će biti jedan od sljedećih projekata digitalizacije biblioteke, da ovu kolekciju starih crnogorskih udžbenika koji su izlazili do 1918. godine učini dostupnim najširoj javnosti putem interneta. Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević okosnica je savremenog bibliotekarstva u Crnoj Gori. Vjerujući u trajnu misiju biblioteka, ova institucija nastoji da učini pristupačnim unikatne i bezmjerno korisne dokumente i knjige. Takvi su i udžbenici štampani u periodu od 1834. do 1918. godine. Ova zbirka neosporno ima poseban značaj, kako za ovu vrstu literature, tako i za crnogorsku kulturnu baštinu uopšte. Sve ove publikacije koje se čuvaju u zbirci udžbenika u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore su vrijedno svjedočanstvo o razvoju školstva i vrijedno svjedočanstvo o razvoju prosvjete u Crnoj Gori. To je vrijedna građa i danas i rijetka. Kroz vizuru ovih udžbenika možemo da, ono što sam rekla i na početku, da saznamo da je intencija bila da se kroz udžbenike prikaže i istorijat naše zemlje i ono što je bitno za jednog početnika, učenika,
poslije gimnazijalca da uči o svojoj zemlji. Jer znamo da su to u programu bili zemljopis Crne Gore, čitanke, teorije književnosti, zatim istorija filozofije, koja je bila jedan od najpoznatijih udžbenika toga doba, ne samo kod nas, nego i šire.